Mehriban Cavan Doğullar, dini İslam Hudayın kanuni. Bu bir ahun morlan çıkarındadı, ya bir doktorun ya bir mühendisin getirindadı. Hudayın kanununa ayıp olmar. Mehriban Cavan Doğullar, bir eğer toylamızda kongre fesat teşkili verip, akardiyon caz getirip, arada çırıp, teriye çekilse, Mehriban Cavan Doğan, bir temin Hudayı masvaret yani. Hiç ulamalara ahun morla bozcuk zat yok. El-dinu vez'un ilahiyyun sâikun ledevul ukûli bi ihtiyarihim iyyâhu lessene fid dünya vel fena fil ukba. Din İslam Hudayın kanunu. Her kim Hudayın kanunu özünü mektep karar verse, şu adam şu dünyada salahta, namusu muhterem, canı muhterem, malı muhterem ve ahireti beşli. Din İslam Hudayın kanunu. Hudayın kanunu ayıp olmar. Ayıp biz Müslümanlarda var. Ona veren hürmet hacı ağalar, Mehriban Cavan Doğullar, hürmet ayal doğullar, toylamıza akardiyon caz getirmeyin. Kur'an bile sabit. İstima'ul melahi ma'siyetun vel culus aleyha fiskun ve telazzuz biha kufrun. Akardiyon caz kulak asmak günahkarlık. Şun meclisine otursa pasık oluyor. Vakt yoktu, yeni birini ayıttıysa kahurup hele talak oluyor. Mehriban Cavan Doğullar, din İslam'ın her kadın öz kanunu var. Akardiyon haram, caz haram, bakışı haram, hele erkek kaçışmada haram, arak içilmeye de haram. Mehriban Cavan Doğan, bir namazdan çürüyüm, 6400 dilip otlayanmalı. Birce namazdan çürüyüm. Mehriban Cavan Doğanlar, namazın geçirme. Yani ustad görünmedi, henzerliye sahabani. Suriye erayetlerleri de 5 adamı cehennemine Allah Teala cehennemine vaade veriyor. Şun biri bir namaz. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Veyllen cehennem namazını tutuyor Allah. Bir okuyuyor, bir okuymuyor. Toy oldu okuymuyor. İş oldu okuymuyor. Her namazdan sonra Mehriban Cavan Doğan altının 400 lira okuyan var. Başarır mı? 92 yerde namazın gurrun geliyor Kur'an'la. Mehriban Cavan Doğan namazdan başka ne hemen var? İslam'ın rükün 5 saat kelime-i şehadet namaz 3 rekat vermek. 3 rekatını arpa buğdayın öyle getirmeden düzde vermeli. Âtû hakkahu yevme hisâdi. 3 rekatını oran verdiye. Peygamber Aleyhisselam ölümünden sonra Hazreti Ebu Bekir kasam içti. Vallahi dedi din İslam'ın bir çeviş bir oğlak takı olsa şunu verecek ki adam benimle ölüşürüp cihad eylemeti Ebu Bekir dedi. Mehriban Cavan Doğan eğer şimdi Hazreti Ömer olsa Hazreti Ebu Bekir'i bir kırıp ayırmalı. 3 rekat yanına tarihte adı kallı. Siz yani imanlı adamlar gelin ayakta alın Mehriban Cavan Doğan size iman mı? Şu iman sizi saklat düşmez. 2 saat beri gururunu saklat duran iman. Siz akardiyona barmayan, siz cadı barmayan bir eşkiyat getiriyen adamla biyavre olup şöyle akardiyona verecek pulun tapmanın maskara oluyor. Biz bunu eşkiyat. Mehriban Cavan Doğan'ı dayanayalım. Biz hem çırağın keşeyle bu toylamada İslam'ı tutuyoruz. 3 rekatını verelim. Namazın bir cicini geçirmeyelim. Ne mi diyecek Huday Teala kıyamette? Bay adamla varacaklar ibar Huday'a bir de geçişmedi, şahalettik, pamuk ettik. Huday Teala Süleyman Peygamber'e misal olacak. Sen Süleyman Peygamber'den biter baydın mı? O namazını geçirmedi. Garip adamla varacak eyvallah Huday bir garip bolluk, başarmadı, pul verek bollu, şörek verek bollu. Huday Teala İsa Peygamber'e misal olacak. İsa Peygamber biter garip müşrik namaz geçirmez. Helene varacak eyvallah Huday bir adamimiz okutmadı bir de namazı. Huday Teala misal olacak Ecem'in Hazreti Asiya'nın. Asiye bir Firavun'un kafirin heleydi. Hiç namazını geçirmedi. Hulası kelam oğlumuzu kendi adamla varacak Huday Teala Yakup Peygamber misal oraya. Her Merid adamla varacak Eyüp Peygamber misal oraya. Ve herhal hiç namaz geçirmek uzun bahane yok. Ölüp var yakanda da okuymalı. Mehriban Cavan Doğanlar bir sağlığınızda, meslinizde namazını geçirmen dayavatınızda. Der kudaki bazı, der cevani mesli, der piri sosi ki Hudara peresti. Ebru bağdu mehu khurşidu felek der karen, tatı nani bi kefari be gaflet nekori. Heme az behrustu sergeçti o ferman murdar, şert ensaf ne başlat kötü ferman ne beri. Mehriban Cavanlarım ben vaaz vermek menzurum yok ki. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك ألف صلاة وسلام عليك مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسأل يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأينا العيس حنت بسرى إلا إليك والغمامة قد أضلت والمرى صلوا عليك وأتاك الأود يبكي وتذلل في يديك واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو آتيك المنازل في الأشايا والبكور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين وعلق فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبتت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثنا وأجرنا يا مجير من سئير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا سعيد عبدك حتى مل وانجلى عنه الحزن فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين ليس أذكى منك أسنان قط يا جد الحسين فعليك الله سل دائما طول الدهور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا الذنوب واغفر عنا السيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل الأثرات يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا وامح عنا السيئات رب فارحمنا جميعا وامح عنا السيئات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه برحمتك. السلام عليكم، إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول أستاذ حاجي عبد الله البدراوي وكان قصيدا وأيضا بالمرشد